ከአርቲስቶች የምታስመስለው አለ? አዎ ለምሳሌ ከዘፋኝ አጫሉን እሺ ከፊልም ሰሪ ግሩም ኤርሚያስ እሺ ጠጆን አታውቀውም? አውቀዋለሁ። ለምሳሌ አጫሉን ስታስመስል ዘፈኑንም ታስመስለው? አዎ እስከሚሞት የዘፈናቸው አብዛኞቹን እንችላቸዋለሁ። ኦሮሚያ ትችላለህ ማለት ነው? አልችልም። ከዳ እንዴት ቻልከው ዘፈኑን? እኔ በጣም ነው የምወደው እሱን ዘፈኑን ስለምወድ ሁሌ ተሰማው አጥንተህ አዎ ተለማምደህ ማለት ነው? አዎ በ3 ቀን የቻልኩት። ቃሉን በትክክል ትለዋለህ? አዎ ሳታዛባ? አዎ በትክክል ኦሮምኛውን ትለዋለህ? አዎ jirtu masangama lafambatu talba facafa tatati nuti dune tokkonta'u walgaggalafa tatati emule abora borri dolamale mal gorti korri jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoollee Tuulamaa jirtu ijoollee Maccaa jirtu ijoolleen Baareetuu jirtu eessa jirtu Boolee Dirra Gadaa eessa jirtu inna gaamuu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu geerar naan jettu geerar naan jettu meekee kaleeluure badi naan jettu meekee qajeeluure ani maalan geerara taloo yaada yeelala irri qeerroleen qofne hixaaqiliin toojira irri qeerroleen qofne hitaa karchallee jira karchallee amboo jira yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf sinnaas gabbarree guddaa akka wajjin bubbullu yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf sinnaas gabbarree guddaa akka wajjin bubbullu obsun waanuma jiru obsine faayidaa fakkaate kan ishitti cabsa maasangama lafan baatu talba facafa tatati nuti dune tokkonta'u walkangalafa tatati emule abora bori dalamale malotti bori kabi masangama lafan baatu talba facafa tatati nuti dune tokkonta'u walkangalafa tatati emule agarbatiisa dangoofi maltu gadhiisa oliga kanaganii xaafii calleessa manamaa qeerroo jabeessa udu sobaa maaliif odeessa saba qulqulluu makkureessa eemulee agarbatiisa oromiyaa mattuu gadhiisa qabi sangaa ofaa jenna kushaniitti faka bishan namaan bita gariini ya alaamaa qawwe antoona labaniini yaa maarree hojii jabaan gaafadhu ammoo keessaa lola akka shaggargee mataanii abbaanii soodhee manjiraan badu maqaanii gurree aagaa jirtu goosonnaa kee makkiinii kee jirtu አመሰግናለሁ። አንተ አሁን ሌላ አይወልህ ህፃን ልጅ ምናምን ሸውድ እኔን አሸውደኝ። እንዴት ኦሮምኛ ትችላለህ? አልችልም። እርግጠኛ ነህ? እውነት እኔ እውነት ማለት ደግሞ እግዚአብሔርን ነው። እኔ እግዚአብሔርን ብዬ ደግሞ አላሽ ኦሮምኛ ቋንቋውን አትችሎም? አልችሎም። በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እምትችል ነው ይመስለው 100% ስሰማ እያንዳንዱን ቃል እየረገጥክ ነው የምትለው። መጀመሪያ ስሰማው ዘፈኑን ማለት ነው እኔ ሰው ዘፈኑን ብቻ ሞድ ይመስለው እኔ ግን እሱንም የምወደው ለምሳሌክ ዘፈኑን አዳጫሩ መጥራት አልችልም። እንዴት? ለምሳሌ እሱን ተወደዋል እግዚአብሔርን አልወደም ማለት አልችልም። 40 ዓመት ከሆነ ስንት ዓመት ሆነ? እውነቱን ንገረኝ። አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን